Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Voin hi khuang choi thlani riat in rin ni ani a India Defence thu thar kan ngai thlavele thung dona kan soi fo thin US ral thuam Russia ral thuam tha le khovel sipai tha te ral thuam tha berber indona man ruwa tunlai indona boruak te kan soi thina India kan ni miawa wangen India Defence lam kan hriat tel ve hi kan mo phurna pawni he wang hian India Defence thu thar te thayang angin kan ron tar lang ve le dona lok puina na kan man nge kan pe sei hele Indian Army motor ral tu thei thar chu India ram ral thuam siam tu India Bharat Forge Limited chuan Indian Army hna armor vehicle lot masaber an thon ta he motor ral tu thei hi Pune en Satara plana siamani kumsang ni somni pakhat khan Ministry of Defence atangin Kalyani M4 tuna lir thei kan soi mek hi supply turin order cheng veibel cheza som pasari point pakwa panga he company hian andonga he company hian Indian Army hna atangin emergency procurement noya lir thei siamna turin order andongani Pune farm hi Global Aerospace and Technological Farm Paramount Group nen thok dunin he armor motor siam chok tur hian na sa takin tranan la a Kalyani M4 hi multi-role platform ani a rough terrain anti hun rual remlo luikor le khokrok tak po palplang thei tura duanani silpua bom mine puak thei siam chople siam danglam lo omzet mai improvised explosive device IED laka po him tura duanani Kalyani Group a Bharat Forge ho siam Kalyani M4 hian ladaka voi tam tak en chin na lo paltlang to a hei po hi Northern Command noya omni in China le India ramri buai kara Army in heng lir theite order hi emergency procurement noya anda a China le India buaya wang khan man mo takin ral thuam enge mozat India hian alaya asiam boka chung zinga mi chu heral thuam hi ni he lir thei hnuailam hian KG som TNT charge pathum puak adol zo tura duanani tin motor body sir khat hian KG som nga IED puak baina atuar chuak thei ti official te chuan an soibok he sipai motor hruang hrau tak mai hian ton ni point pathuma phur zawa sipai pariat thlenga phur theya aral thuam pai armor zongjong nen chuan M4 hi Kalyani M4 hi KG sing khat sang ruk vela ritani 43 degree approach le 44 degree departure angle anaya tui zakwa athu ka dai puingam zakwa chu fit thumbor velani Kalyani M4 hian turbocharged paruk pot diesel motor manga hei hian 465 HP ape chuak thei horsepower zali samruk panga ape chuak thei NM torque sangkhat zaruk somni pasari ape chuak boka CVT automatic transmission manga tin Lawrence gearbox anai boka chuan 4x4 system mangin chukle chho mun rual remlo steep incline harsa tak tak paltlang turin chakna ape Kalyani M4 hian top speed darkar khata km za somli anaya darkar khata km za somli zeta chakin atlan thaya atui bom khata fuel thun hian km zaria ta thlen pui thaya khovela sipai motor thate laka po za pui omlo tura duanani India siamani awang hian ilo hmuniam ngotange R&D research and development voi duai lo le test tam tak paltlang nuwa tlang zar chawani Indian Army te mamo chan na chu ani ngai done hele India combat helicopter thar Prachanda ole tuna chuan India tual chher helicopter thamang tara kar masalo kan tlang zar hi han bel chiang le ila Indian Air Force chuan light combat helicopter thar Prachanda handong thar vele don ta Indian Ministry of Defence MOD chuan Indian Air Force IAF tan India tual chung siam indigenously built light combat helicopter LCH an tlang zar vele ta India thaler set Rajasthan Jodhpura helicopter induction pualin in khom buat sein nge he huna hian Indian Defence Minister Rajnath Singh Chief of Air Staff Air Chief Marshal VR Chowdhury Baga IAF Ministry of Defence le tual chung mi poimo dangte antela
IAF ten an din thar number 143 helicopter unit ada ani hnuwa LCH hi Rajnath Singh chuan Prachanda ti in a hminga vu ani Chaudhary Soidanin he thlawna hian IAF Indian Air Force theina combat potentiality pungdona LCH te offensive theina po attack helicopter tamzok ain anei thazok ati light combat helicopter hi Hindustan Aeronautics Limited hal chuan design le siam chhuah na an thoka India in make in India le Atmanirbhar tha malakna na satakin ma ason mek hal light combat helicopter hian theina rang anaya ral thuam den laka inhum himna armor protection te zanlama hmel mabei night attack lelam hmel mabei na ground attack le boruak in beina aerial combat lama po theina sang takanei theina fam kim nei multi role combat helicopter ani a hun ma chuina advanced navigation system anei tha a boruak atanga boruak a hmel makana air to air missile thatak bunani hunle huna in beina close combat operation ti thei tura siam silai te po bunani a defense minister Rajnath Singh chuan tun naya Ukraine le mun danga boina chuaka te hian indona huna rang taka chet son zung thei chu atangkai hle ti alang ati ral thuam ret tak system le platform te chu achang chuana hlom chang oma mel matana ol sam taka be thei ani thu soya chu wangin man ruwa le platform ol sam taka phurson le in sa seng thei siama poimo zel don ani chumi tan chuan he helicopter hi ama hruai tu ani ati he combat helicopter hi mi pahni crew pahni khalchi ni in fit somnga pakhat le inchi soma sayania athlavir bial zaw zong hi fit som panga le inchi khat a san zong fit som panga le inchi nga ani empty weight arwak ri zong hi kg sang ni zani somnga ani a maximum take off weight hi kg zanga somriat ral thuam kg sang khat jasari somnga la ya phur thei bok power pan hi hal thermometer shakti 1H1 turbo shaft pahni amanga chu chuan kilowatt sangkhat somthum pahni a pechuaka chu shaft horsepower sangkhat jathum somret pali ve a chakani main rotor diameter hi fit somli pathum le inchi li ani boka a performance hian en le thok ela a maximum speed a thlo chak thei dan ber hi darkar khata km zani somruk panga ani darkar khata km jathum somthum thlengina thlok theya hemi aya chak poyan thlok thei ma se chu tianga thlo chu a thlaina tur to a speed hi jathum somthum aya sang lo turani a thlo thui thei zong a ren si km zanga somnga ania ral thuam fam kim nen km jathum somthum a thlok theya hei hi tui bom khata tui thunin ani a tui bom pai spare tank anei nual boka chumi nen phei chuan hei aya thuia thlok thei don ani a tui bom khata tui thun hian darkar thum le minute som chung boruak a thlo tir thei service ceiling anti boruaka in vorsan thei zong hi meter sangruk zanga ani a fit zong chuan fit sing ni sang khat jathuma sang ani rate of climb anti boruaka in vorsan chak zong in vorsan chaklam minute khata fit sang ni zali zetin boruaka in vor chho manani ral thuam Silailian M621 Canon Nexter THL 23 taret chu vu ania aral thuam paina hard points palianaya rockets thaza takmai FG275 LGR palila ya paya boru ka mel makana missile air to air missile misral pai pona leilama teng be na tur anti teng guided missile pai bok Dhruvaastra missile po bun tum malak mekani boma phurzinga hian bombit nei khalkoi chi precision guided munition pani HSLD 250 chu wa turin develop mekani bok cluster munition anti bom sur chi chu he helicopter atanga thlak thei tur hian ruam manna kalpui mekani boka unguided bom ani dona atlak wan do yangka chu tiang chu preform fragmentation bom 250 angkha ni a grenade launcher te po achom cheu bokani khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thla khau thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule